por ka jing perkhat jungangi ni sngo ba ngi ladon kam ban pen kelai ya ke kerteng jong kejelam Meghalaya syaki wei pat ki kerteng ki baya hap bat ki nong song snong leni ki jek ndriu ki besong basa apo kejelam Meghalaya ya kejelam Meghalaya layo ya ke state ke Bapura leni ke jelah ke Bapura haus nem kat kendai spa New Puar ha ke ba kini ki arteli ki district kiba ngi tip iki hakito ki por kum ka United Khasi Hills batru ya ke Jantia Hills la batru ya ke Garu Hills hakito ko por ki wan penlong lang ya kene ka jela Meghalaya ke jungi bat ya ke kerteng jo ke jela Meghalaya la ai da kata ke kerteng Meghalaya ka bumut abode of clouds lene ka yeng jong kilo te ke ka bangakwa penong ni ka long hakito ko por ka long ba ngi kum kejat benriu ngi kum ki besong besak apa ke jela Meghalaya ngi bun sin gem su thu igini ke kerteng jong ke jela ya ke bala ai ya ke jela Meghalaya ngi ngitip ya ka da ke Meghalaya ka badai ka ktien Sanskrit lene ka bomdei kata ka ktien ke baya hap bat kini ki besong besak lene ki jat benriu ki besong besak apa ke jela Meghalaya te kumta ha ka arpusan terik jong ubnai Julai jong snem arjar arpuar ngalatho ya ke we ke sithi sha u Home Minister jong keri India batru sya ke Presiden jong keri India ka Draupadi Murmu ha ke ba ngela ai ya kata ka jing kwa ke jungi ke jing kwa ke jonga na kalian jonga ban pengkela no ke ketien jong ke jela Meghalaya sya ki we pat ki ketien ki baya hap ki nong song snong jong ke jela Meghalaya te hang ni ha ke sithi ke jonga ngala tho ngala ong ba ke jela Meghalaya la kumnu ke de ban yo no ke kerteng ke baya hap bat ki nong song snong ke jongka kumbalong ki naga ya ke jela Nagaland la ai de kata ke kerteng Nagaland nomor beli ki besong besak hapo ke jela Nagaland hakini ki sngi bom ta ki de ki naga nang tai ke Mizoram ru ki ai no de kata ke kentien Mizoram nomor ki besong besak hapo ke jela Mizoram ki de ki Mizo nang ta Manipur ke Kalongkumju Arunachal ru Kalongkumju nang ta Assamese ru Kalongkumju bat Tripura ru Kalongkumju na kini ki nyutli ki jela ki badan ha ka than chete lamingi ki jungi baro anru tli kini ki jela ki donbej ya ke kerteng ke baya hap bat ke baya dei bat kita kinong song snong hendai dei tang ke jela Meghalaya ke bayo ya kata ke kerteng ke ba om ya hap kinong song snong te kumta hagene ka sithi ke bangala tho ngi ong ba ngila don kam kumnu bangin yo no ya ke kerteng jong ke jela Meghalaya ke ban penkela no dokumei khnang ba kan ya hap kinong song snong jong ke jela Meghalaya thì cái cái bang kwa ban ong ni ka long ba ha cái ni thing la tho ba ka jing don kam ban penkela no e ka tin ye jong ka jela Meghalaya sha ka ktien ka ba kham ya hap kala bandai Khasi Jantia an Achiklan leni Khasi Jantia an Garulan leni kala bandai no hinyu trep an Achiklan leni hinyu trep an Garulan ba kumta ter ngila ban ai no de ka kerteng ka ba ya hap bat kinong song snong jong ka jela Meghalaya tinggal tho igini ki sithi ko mangalai tho ipi benta ka arpusan trik jong benai Julai haus nem arjar arpuar bat hadin katu kanisngi haka arpu khandai trik jong benai Julai hi naka office jong ke Presiden jong keri India ka badai ka President's Secretariat kala ai ke jing tho kala pediang igini ke jing tho ke jonga hakatu ka snem hakatu ka benai ka bangla tho mencam snem ke dei bat ru ka sorkar ka Home Ministry na po ka office jong Amit Shah nang tai kala pha ke jing tho sya ka state government hakaba kala pha ke jing tho sya u secretary personal but AR jong ke jela Meghalaya uba Cyril Dingdo ba la kumnu bai kini ka jing ka suggestion leni kata ka jing ai jing mun ba ka sorkar Meghalaya kala pan pediang ti hagani ke jing yo jubab ke jungi nang te po Delhi ki ong ba ka sorkar Meghalaya leni ka state government ke jungi kala ai ya kata ke jing tho ko ong ba ya kata ka suggestion noted ka bumut ba ya kani ke jing ai jing mun la ngan ong kumnu ki la long kumba ki mdei ba ki la pediang Henry ki la sngo don kam hiru bakan long kumta ti ngakwa ban ong ni ka jing pengkela ya ka jela ya ka kerteng jong ka jela Meghalaya la ban le namar bangi i ha keleng jong keri India ru ki babun ki state jong ka ri India hapo keri India ki pengkela ya ka kerteng jong ka jela ka jong ki kumni harum nang mensyua ngitip ya ka Travancore Cochin da kata ke kerteng ha ki por ke pemenchua Henry ka kelano sya ke kerteng jong ka Kerala kata ki pediang ha ka sitarik jong November kat kendai spa San Punriu nang ta ka Madhya Bharat ki penkela sya ka Madhya Pradesh ha ka sitarik hi jong November kat kendai spa San kendai nang tai ka Madras State ki penkela sya ka
syaka kerteng jong ka jela Tamil Nadu ke bangitip menta haka khat South Dik jong benai Januari khat kendai spa andru kendai nang tai ke Mysore state ka kelas syaka Karnataka haka Shitarik jong benai November khat kendai spa nyupulai nang ta Uttaranchal ki pen kelano syaka kerteng Uttarakhand haka Shitarik jong benai Januari arhajar nyau nang ta ke bakhat du pan pengkelai ke kerteng jong kawe ni ke jela hapok ke ri India ka dai ke Orissa ke bala kela menta syaka Odisha ka ni ka dai ka South Dik jong benai November arhajar khatwe tengah kuat ban keren ni kajing pen kelai ya ke kerteng jong kenu ke jela kamdai ke ba aduk kata-kata namar ba ka artikel ke balai bat ke basau hapo ke constitution jong keri India ki ong ba la ban wan ra ya ke bill lene ya kata ka kajing penrung hapo ke parlimen ya ban pen kelai ya ke kerteng jong kenu ke jela da ka jing yo jingbit lane da kata ka baki ong da ketin pareng da kata ka recommendation naka presiden jong keri India ti hang ni ngakwa ban ong susu ba haba pun kelai ya ke kerting jong kenu ke jela da don kam ban don kata ka amendment lane kata ka jing pun kelah ke kot tuti sencar jong keri India ban pun kelah kerting ya kenu ke jela namar ba belai ba ke presiden jong keri India lene ke office jong presiden jong keri India kila benle kumta ti ya kenu ke bil ke baki penrung hapo parlimen kane kum bakato kane ke ketin pareng ko ong ba the views of the state assembly are not binding kabamut ba la ban shim ya kajing ai jing mut jong ke state assembly ban pengkelai ke kerting jong kenu ke jelane la ban shim bro Henry kata ka bil ka dei ban lej be hapo parlimen namar ba belai ba haba phi kwa ban pengkelai ke ya ke kerteng jong ke jelaru phim don kam da kata ka 2/3 majority Henry phi don kam tang da ke simple majority ti nang ta su ka jing don kam ban le ya ke ban pengkelai ke kerteng jong ke jela ka syong ha ka rai jong ke presiden jong keri India te kumba ka lalong ha kini ke siti ke bangala tho si ke presiden jong keri India ka office jong ke presiden jong keri India ka bamenta kala pediang kini ke jing ai jing mut ban kalong gubernur kam bah ban pengkelai ya ke kerteng jong ke jela Meghalaya ke jungi namar ba ku mangalong mene ba ki basyong basa hapo ke jela Meghalaya ke jungi ki de ki khasi bat ki garo ti lada ki ai de ke kerteng Meghalaya ke bomut ba kam ya hab bat kita kinong song song jong ka jela Meghalaya ke jungi kumba ki long ki we ki state ku mangalong ipi mene ti kata ko we ke jing don kam bangin pengkelai ke kerteng jong ke jela Meghalaya ki we pada ki syakawai pada ke kerteng kenang ba kan long kam ya jan bat kipat ba kam ya jan bat kipat ba ke besyong basa hapo ke jela Meghalaya ke jungi ti kajing don kam ban pengkelai ke kerteng jong ke jela Meghalaya ru ki bun ki daw ki bangam patla banyetu menta namar ba belai ba ki don ki ki ba nyerang mut banyat nang ni syakmat ban le ya ke ne ka ya ban ya ikilti ke ba ngi thmu banyat Henry ngi don kam sho ban pengkela ya ke kerteng jong ke jela Meghalaya ke jungi kenang ba kan long ke bangila ban pen urlong yikiwi pada kijing temu ki bangam patla ban batai pi menta Henry kadon ke ba ni kwa ban don no kata kijing itu ya ke jela Meghalaya da ke kerteng ke ba khamlong yajan bat ki nong song song jong ke jela Meghalaya ke jungi te kumba ke ni ke sarkar kumba ka office jong ka Home Ministry nanti napok Delhi kalau pak ini ke suggestion lene ke jing ai jing mut ke state government jong jela Meghalaya bekas ke jela Meghalaya ke jung iru kembang ala ong ipi meneh ka arfu kendai trik jong brai menyau jong snem arajar arfu ar kalau pak ke jing tho bat ki ong bai ke ni ke suggestion ke bangila ai kila pediang bat kila banwan ra ya kata ke jing pengkelai ke kerteng jong jela Meghalaya ke jungi ti ngakwa bangan but din ni kene namar babelai ba kidon ke jing temu kiba syalendet kiba ngikwa ban bahkan ya cekmat kenang ba ngila ban yo let's say hadin ngila ban pen ya ikiwe pada ki kam ku bangal ong iki bidan kijing temu kiba idon kam syua ban pengkela ya ke keteng jong ke jela Meghalaya ke